MLA Local Area Development Fund dagi lupa lakh kun kun kaklaga oxygen leirabadi miyam kanba ngamgani Jai Kisan. Manipur gi oina leiriba MLA Hompu gi Local Area Development Fund dagi lupa lakh kun kun kaklaga oxygen leise masina Manipur miyam kanba ngamgani haina thangmaiban AC ge MLA Khumuksam Jai Kisan na phongdokre. Wafam ase mahake video oina thadorokpa paujel amada haikibani. Mahak na hai MLA sing asidagi lakliba lupa lakh kun kun kakpa matamda apunba lupa crore taragani thoi senpham asina oxygen leiba matamda Manipur miyam phana yamna kanba ngamgani. MLA gi Local Area Development Fund haibase miyam gi yaifanaba leiba fund ne punna manaraga warep asi lause. Maram aduna Chief Minister na thuba matamda akhanaba assembly session ama kaubiyu assembly hall chawbana social distancing ngakna phamba yagani atai agenda amata khana roise. Covid khaki oina khana duna miyam matau karamna kansige haibadu khanase haujikti ruling opposition khaidana amata oina punsinba matam oire. MLA singi tour program gi khaktuna leriba senfam ase kakthatuna frontline worker da leriba maruoina healthcare worker singda incentive pinaba lengakna sinbinaba su appeal tauke. Jenims ki positive oiraba health worker singda pifam thokpa pire director. COVID-19 gi ani suba webta positive oiraba Jenims ki health worker sing layeng bada pifam thokpa khudong chaba sing Jenims Authority na mapungpha na piri haina Jenims ki Director Professor TH Bimo na phongdokre. Ngasi mahaki office na pangthokpa pawgi mifam amada Professor Bimo na hai COVID-19 gi ani suba web asida haujik phawbada Jenims ki health worker punna nifuram positive oikre. Makhoi gi manungda nava faduna discharge tawba kaya amasu yaukre. Ngasi phawbada supnatagi healthcare mapal khaktamag positive oiduna hospital asige dedicated COVID ward ta layeng sathare. Makhoida hospital gi maiketagi pifam thokpa hidak langthak marang kaina adumak piri adubu masana health worker oibana maram oiraga mathau taba hidak masana leijaraga purakpasu yawe. Mahakna haiki hospital asigi oina inpatient singda piriba chak ensang adumak makhoida su piri masigi mathakta masana ahenba food supplement pamlaga na masana leijabasu yawe. Haujik phawbagi oina positive oiraba health worker singi manungda doctor amakhak natana oxygen support ki mathau tadre Doctor adusu mathau taba oxygen Jenims Authority na pire. Karigumba atai health worker sing oxygen mathau tarabade madusu pinaba authority na sem saduna leire. Haujik COVID-19 gi oiriba phibam asida Jenims ki authority doctor nurse amasung atai staff sing na tumba chaba khangdana hotnare. Asigumba matam asida karigumba Jenims ki oiba I paw ama leirabade Jenims Authority ka paw phawnaduna paw aduge achum aran hana khangdok pinabasu Director Jenims ki Professor TH Bimo na appeal tauke. Home isolation da tauba yaba sing miyam da thamlak le. COVID ani suba web ke laina na naraba anaba sing layeng bada X-ray lawdana blood investigation tawhodana oximeter yenglaga sokhalli sokan de haiba lepa samna hairabada oximeter na investigation oirabade sunadaba mawong ni haiba wafam thadorokpaga loinana home isolation tawduna leiba matamda tauba yaba singsu thamlak le. World Health Organization WHO, Center for Disease Control CDC, America amasung All Indian Institute of Medical Sciences AIMS na piriba guidelines sing masigi mathakta malemgi akhang ahising na pinariba matsingi matangda medical profession da leiduna lainga ki thabak tawramba amadi tawriba senior doctor kharana wari sanabada Manipur da COVID-19 ani suba web ke sathiraba laina ase thengnabada chathariba mawong asiga chuna daba khara laibagi wafam thamlak le. Doctor Singh na hai COVID-19 ani suba web ki laina ase yamna sathiba khanghaudana sathibagi chang siba yauna henjilakpa dugumba laina amane. Maram asina laina asina naraba mi amasung laina asibu thengnariba frontline warrior sing pumnamakna laithokpa yadabane. Icham samna masa nungairakti haina COVID-19 test tawrubada positive oirambadagi hospital da pukhatlaga CT scan test x-ray na singba lauraga yengbada loina clear oi infection karisu leite haina mayumda putharaklaga nongmanini da khanghaudana sathirakpadage laikanaba ngamdana laikhidaba yauri haina phongdorokhe. Karigumba masa nungairaktrabade covid test tawbada positive oiraba singnaba natraga masana chatlaga covid test tawbada positive oiraklaba amade maduna maram oiraga home isolation tawrabade oximeter na oxygen ge saturation yengbada Sada Maudraga Taruk Lairaba Natragana Normal da Lairaba Hek Matungda Mahakna Ladiba ka adugi manungda minute taruk walking chatlaga khudakta amuk hanbada
हाना लेरिबा चांग अदुदा नत्रगा अदुदगी हेंगना लेरबदे कोविड की कॉम्प्लिकेसी करी अमत लेत्रि हाइना लौगनी हाइना डॉक्टर सिंगदुना फोंदोरखे करीगुंबा ऑक्सीजन की सैचुरेशन अदुना हाना लेखिबा चांग अदुदगी मिनिट 3 वाकिंग चलबा मतुंगदा लैबा चांग अदुना हंथरबा कोविड की कॉम्प्लिकेसी लागलगनी हाइना लौनै हाइबा वाफम थमखे करीगुंबा कोविड पॉजिटिव ओइरबा लायोंग लेरबा का मनुंगदा मिनिट 3 वाकिंग चटपदा ऑक्सीजन की सैचुरेशन असे हाना लेरंबदगी हंथरबदे मायामना ब्लड माइनर हाइना सुखंगनबा एंटीकोगुलेंट थेरापी हाइरिबा मखलगी लायेंग असे यामना थुना खुदक्ता हौगदबने हाइना अखंग अहिसिंगदुना फोंदोंगरकले एंटीकोगुलेंट थेरापी हाइरिबा लायेंग असिदा सिजिनरिबा हिदाक असे मखल अनिने अमना इंजेक्शन LMWH लो मोलिक्यूलर वेट हेपारिन अमसुंग डेकाड्रोन हाइरिबा स्टेरॉइड के गुली असेने इंजेक्शन LMWH हाइरिबा हिदाक मखल असे हानबा वेब के कोविड तदे नुमित 8 नि लैरगा कापनरमी हाइबा वाफम थमलदुना अनिसुबा वेब असिददे नुमित 9 मरिनि गी मनुंगदा कापनबा अखंग अहिसिंगना मोटपे अदुबु अनिसुबा वेब असिना यामना साथिरकवा असिना हेक खंगबगा इंजेक्शन असे कापनै हाइना फोंदोखे डेकाड्रोन हाइरिबा स्टेरॉइड गुली असिदे नुमित 3 नि 8 नि दा पिनै मसिगी मथक्ता जिंक विटामिन C विटामिन D चाबा तोइना मनिल सिंखटपा कोरेक्सिडिन नत्रगा बेटाडिन सिजनरगा खनाउ तेंगबना चिंगबसु तौबा याय इंजेक्शन LMWH अमसुंग स्टेरॉइड गुली डेकाड्रोन सिजनदुना सथवा एंटीकोगुलेंट थेरापी असिना मियोय कया कोविड तगी कनबा ngamkhre हाइना अखंग अहिसिंगना फोंदोकनरकले अनाबसिंग हॉस्पिटल दा मतम चाना यौबा ngamde थेंगना यौबगी मथक्ता हॉस्पिटल दा फमुंग लैते असिगुंबा फिबम असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबदगे होम आइसोलेशन तौरगा लैरिबा सिंगदा कानागदबा ओइरबदे एंटीकोगुलेंट थेरापी असे चथवा याय हाइना पल्लदुना थेरापी मखल असे कानागदरा कानारोइद्रा हाइबसे मेडिकल एक्सपर्ट टीम अमा सेमलगा अथुबदा यंगसिलहनबा याय हाइबा वाफम डॉक्टर सिंगदुना थमलखे कानागदबा ओइरबदे डिस्ट्रिक्टा नत्रगा असेंबली कंस्टिट्युएंसी की ओइना कंसल्टेंट थंबा याय हाइना पल्लदुना कंसल्टेंट अदुना होम आइसोलेशन दा लैरिबा सिंगदा एडवाइस तौबा याय पनबा याबदे ngarang चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना कोविड पेशेंट सिंगदा आइवरमेक्टिन टैबलेट सिजनबा स्टेट टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ना अयाबा पीरे हाइबा वाफम फोंदोकलदुना टैबलेट असे कोविड अहानबा वेब मतमदा डॉक्टर सिंगना प्रेस्क्राइब तौख्रबा टैबलेट नि हाइनसु फोंदोखिबने ऑक्सीजन सैचुरेशन के लेवल की मतंगदा जेनिम्स के मसक नाइबा डॉक्टर अमना हाई करीगुंबा ऑक्सीजन की लेवल चादा मौद्रादगी हंथगिबा तारबदे हॉस्पिटल दा सत्रिंगैगे ममांगदा लोंगना हिप्पगी महुत्ता उपना हिप्पलबदे लेवल अदु हेंगलकने होम आइसोलेशन तौदुना लैबा मियोइसिंगदा स्टेरॉइड इंजेक्शन ओइना कापा अमदे चाबगी मतंगदा पल्लदुना ममांगी अहानबा वेबता होम आइसोलेशन तौदुना लैबा मियोइसिंगदा स्टेरॉइड इंजेक्शन ओइना कापा नत्रगा गुली ओइना पिजबा मतमदा अतोप थोइदोकपा हिदाक थाद्रबसु मतोमता फजखिबा यावी हाइना डॉक्टर अदुना फोंदोरखे।